Kiroko kia umuthi arigitani 10 ni mambiriirie wira thibitari-ini itiganite kaunti-ini ya Laikipia kurumirira uiguano uria marekiranire na thirikari ya kaunti ino wa gwitikiraniria macoke wira thutha wa gukorwo mafutitwo ni thirikari ya hau kabere. Umwe waria macokete wira ni ndagitari Samuel Danya na arigitanagira thibitari-ini wa Nanyuki Teaching and Referral akiuga ni mehariirie na njira ciothe kuheana motungata maria marabatarania. Tuko na uwezo na tumesoma na tuko na taaluma, lakini hatukuwa na hiyo nafasi ya kusaidia wananchi. Unfortunately haikuwa kwa nguvu yetu. Mwena-ini wao aikari kaunti-ini ino ni magathiriirie thirikari ya kaunti kumana na ikinya riri ria gucokia rigitani wira, magitariria mathina maria marageragira ta wagi wa motungata makinyaniru ma urigiti ni megukinya muthia. Ningoretwo ndi murwaru spinal cord na ndathi ndahurwo mbica tene ndirahuragirwo private na riu ndirahurirwo guku na ngathondekwo riu nyumite therapy ona ndirikeirio ndiokuo therapy. Maikitie ritana na kuhoya thirikari ya Joshua Irungu gutigirira thibitari ciothe cia muingi iri na dawa cia kuigana niguo gutigirira motungata macio ni makinyanira. Nilikuja hapa saa 12 tukakuja hapa tukaongelezwa para tukaambiwa madawa yote iko hapa. Kila ugonjwa yote mandagitari iko hapa. Ona gukiri uguo Gavana Irungu ni oreti andu aria mathamitie kandi ciao cia motungata ma NHIF gwitikira gucicokia thibitari-ini cia muingi kuna gutire koragwo na ihingica. Hata kule mlikuwa mnapeleka kwa sababu hawa madaktari ndio walikuwa wanahudumia watu kule, na kwa sababu sasa wametoka kwa hizo mahospitali wamekuja hapa, jameni wafuate. Arigitani angi 25 ni merigireirwo gucokereria wira kiambiriria-ini kia mweri turorete wa 10. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.